Augusto Shano Mamboatama Yada say ne ahosepenso ode abreye duodani meso yen sorry waka na yenko ye yenwuma sa uma day ni yesula be affect the whole day ni week ni munyina nti yen sorry na yenko ye adwuma medidi afia amankwa tamaklomeda se pa mre ne adaje a ebre bia wunya na wode hyeyen etie yen enwumadi ahodo ye ni somododo nyame hira munyina ba ko nkomo wenso ewu hia pa titiu womo afei ene womo epese womo ehihya wade anase bia wo wedding anniversary bi ana wo adoring bi tese bibia wo ye bia event bia no opportunity ni ye me wo media fathers for ewa ha a wo ba be boaye enti aware na bia opese wo so ye wedding kofo wedding ye bia na uniska so do ho bo media fathers a wo be ma wani swade hunu no obotai no watumi edu ho hye no so send ye birthday celebrant no so wo ho ye be wishi wo mu mianka same bra Henry also free ye obi a friend bra boat and when you 50 years wow hey bra boat we you 50 years happy birthday ko emfama me sha da celebrate we ye setema mu de to so a mo hu me bra na make no happy birthday obi a do birthday ne bia nyame show now mame ko na me ne ohene ba twum a wono ene Penny a wada media fathers ano eni nkomo eni wo mo aye na ye pese ye ware eni ye pese ye reunion nom ne ade ye chese bibia event bia ware de ni titio obedi say wo nyini so wo ye de aba ware ti se usika ne nti amu aye slow no ati media fathers by the time e be wie nkomo no be sort out they say Thomas one na kasa ti se wo ze to me ware media fathers adaroma ohye ba me mu akwaba Oba pa medase na bibia boko de Adom ne ahweye adwuma no so ukoso nyame adom ye de nyame asepa boye nkomo ai media fathers munwuma pa mo hyehyɛ pa mo de abenti amenne aware aye akono obi erahye so no so pese aware medase oba pa na emfa sida na asenche mu ade ma Adom TV ahwefo ne atifo ina no pe nso ho ayefe medase so ho ayefe medase oba pa na ye ka kire obi ase say no media fathers buy and yama ware boyefo ye slogan no okay media fathers are say now marriage is affordable. Yes. Media fathers, your time for marriage is now. No okay What I say enti no waware emre ni enti obi a watena se na wo dwen kwa be fa so be ware ho any ade sabi obi no obi akọ relationship no be 5 years 10 years me say university course nka wa wie nka wa bo degree ajo masters okra nka o ma be 2 or 3 pacho what I say enti no say isikasam dia me pacho sisi ade obi ani excuse sir be ma na wo no ete ho no a wo di sikasam yi no ka che sisi ano media fathers aba yes we kita 14,600 eyen kaneti sika no 146 million per what I say ye wa ware no ho ntoto ye na de amount okay so hu wa ware no ho ntoto ye na me kira 14,600 no ebia safe na obi hwe me fofra ye manipa no wedding gown okay ye ma be man suit na me sense so say wedding gown any suit na ye de ma no enye de ye de rent omo okay ana say enye de ye de ma wi ama ye program no wi asan akọje pato de bi wo ba be ma no ye showroom kama wo beko na wankase wo kwa choose wo choice of suit wo pe ye wie ye wo dia oba no nso sanse adebo mo na mo ye ka akiri na motiri mo ye mo de kakranti no ye mama kwanya wo ba be choose wo style wo pese me de style we see na me pe ni apam ne sa pepepe de amount okay so wa hunu ye wie ne sa na ye be trial decoration program na se de ko bia wo pese ye wo no ye trial kama so wo he screen no so wow program ni bi na etwagu no obi wedding say ya na obi wedding no so what I say we obi wedding no ekọ no so ye fine so what I say ya ma kama say so wa hunu etwa deco no ya na ye be ma nkonwa okay ya na ye be ma canopy table everything about the decoration ye na ye de be ba event center no so mo na mo han there be event center na de ono no esan say ye nim ba bi a wo be ye program na enye ba bi ba ko na ye wo ye ko ba bi enti no wo na ba ma location a wo pese ye be program no de ma but what I say ti ya provide sa ne mani na ye wie ne sa no ma fi enwie ye ya san so serve aduane ma guest a o mo ba no aduane ye moka aduane ye ka ya san so ma guest nu nsu o mo benom ye wie ye twa photo
any video e de aka ho nti niema bebreba mabobo so nyina 14600 so wo mpe we sia se bi minim de wo pe so an opportunity ne say we na a promotional package promotional package enche promotion no be ende enti ana promotion twam nso de promotion de enche betwam na bia na o program next year me ka say krompo no wonye wadwen say obeware te say obeya obo ni din obed me ka say obed say bia obed nsanto bi so a no de nsanto bi so dada mo nti no ntum ni camera so what you say na wonye wadwen say obeware like bia won say date brasesi na be bookie package no fato me no kasa sisi no no wafa number no wafre no otu anamo aba we say media fathers minim time ameware menye ready na mmom no me pese me secure package no to ho na se me ye ready a maba nti e no sa ndo obeya ne se so wo skani na fa woni skani na kakra betimi de atua de ato ase no wo de ato ase e refine there na say in case adwene se samanya mabie mu a ina ho hyehyɛ wo ho no mpacho wate ase nti no utua de to ase a na se ye to package no mu na se promotion ne ende na new promo ba na se ye to price no mu a wo no encount go me tua dada was what you be dada me tua first one no ko me no ka say last promotion na 8800 oh sir oh yes the last week ya Saturday ye etwamu ye ko ye bi ma obi o takrade na ye 8800 wa fa no ho adi pato what you say wo tua to ho de dada nti ono 14 ye tumba 14 no anka nti no woto na wo hwe me a wo de nka se wo me no minyanya ready da bi wo de wonye ready wonye wadwen kura mpo se just fa number no na book it to ho na fa bi to ase keke na de to wadwen na plan nti wonya ye ready pe once all do date aba because niema ye addiction bia niema kosoro what you say say na me booking na Chinechi price a bank count. Okay. Even though me ntua nwie ye. Oh. Count. Hey. What I say? Count. Na wonim say ye won crofo ho no mo a obi timi ba be bukit the two ho no mo oba oni ne nsanto obi so be ma ne nsanto obi so. No oba be obukiato we secure ne ho. Nti ono ne nsanto obi so ape. Na say odi abewura mu a. What I say? I see. Nti wo hwe me a obi PR say me musa ma wo ho a mumo mi bi warrior na. Yes, our program no so by in about 3 months time this program never. I will be a only partner na ope bi no ye bepe omo ama obi aware kama pa. Ah na ye beduru no so ntia na pi. Asem na na ye busa na no so beba na kwan mu a no so. Ntia no so nam kwan mu ba because our request na ba pa ntia ye di hu dwuma. Na na ye ne say. Yeah de ni awaresem. So what you say? Ntia anything about aware no ye devoted say ye. Edi ama bibia nso akoyie kama. Ntia ye ka cha manfo say obi antumrika na omra wo hwe mesese me say otam no nyanso ye otam ye December otam ye next year 1 year ahead fa number ne sese na book to ho no entwen ma otam nso number no so na wo screen na what you say yem fa ne sese a na yem frɛ wo mo na frɛ say wo ware no say next year 3 years nso kra kan fra na frɛ so what you say na bookie fa to ho no na wotuatua obetime tuatua no kakra ekosi se wo time no be den ebeso na we no so mo ba bia mo kwa ba bia o ba bia Ghana fa na ba bia wo bia be ba be program na dia ma enye se Accra ha se nko a ba bia wo bia be ba ne ba be program no e dia ma nti se wo hwe mi bia no fa number no enka se me time nyanso ye ante sa wo betena ase ya wo betimi atena ase ya ba ya be ka say sisi de ye promo na twam no afi na oba sisi eno nso de oba pache we nyeye e me de sekese awura mu cameraman wanyi so wore wo man ma me so wasi ho nti media fathers ye pia me twa na to aba nye me ntia nemu e wakoma so asemwa last time no so na wo kire 14000 echi no yes obia ne de o de package na emusu edoso mo edoso me da se so benya akwara me da se so waka me indi said ye kan no ye wo other packages wo ho da na mpese me ka keto ano ho asem enti no obi wo ho no mo a wo pe no said ye wo pe ni bia na be de amalasa me ka se your package ni bi wo krompa ye de mawa ye makopo no ko Dubai for 1 week honeymoon anu de no package wo ho so what you say no so package wo mbe ko honeymoon e wo Dubai 1 week wutu yesika na wo plane ticket to be bia ka ho bi ene ndi embedu so what you say
Sheda nye du ahe bia kaka. Flight nyaka ho de. So what I see you. Enti no packages ewo ho. Hanti wo fra said the open bia no other ones ne be chirichiru mu. Enti mba ne mpaboa be ma ne mpaboa nyina ka price. In now your packages in aka ho ewo ho no. But what I say. Enti no we military personnel military for me chia obia nyankopon enhira Ghana security personnel ni na me namfo for no mpa nyankopon enhira omo. Yes omo ware ho no. Oh yes omo ware pa. Omo ware pa. So what I say because omo ye busy. So what I say military for no police for no munya time. Nti no answer o police call no media father. Obi kwere to me friend na bia yakwa kwahia no e wo ne office na ene no aye deal no then we take over. Nti e bia we busy won't be mba office and say bibia how our person yenye we see no ibetimi office no he your office no e wo Wager Broadcasting Junction Kaswa kwan no so after West Hill small no e ho na yabo yesesen e wo aye di djuma nti fa number no na frɛ na ma me via onim last week ai obail me toma o se nko ba bia na bra he ya mo so ati ase nti adanse wo ho na ne no won say me ye ade bi ma wo viewers no say omo a omo be booki that week no on say package we no 14,000 for 100 guests nipa 100 nti me ade de ma wo say obi a obe booki that week ni bia no ye be che omo 50 guests so you mo 50 guests I guess na is I 150 na 150 but o say waka sa de no ya mre na na waka kire me say ma me nko ba bia enti me so da ya me nti no enne no me sen aye omo ba ko de aka we say the last one next week me ba me nye bi enti fiti enne because am for first na ebinom pese omo ye but no music asem no enye we say nto pese ye ma o another opportunity enti so bi ehwe me a enne ekusi Friday last hour ubuki enne kusi Friday a ye be ma 50 guests e dia kan Nyami Israel. Media fathers numbers in the screen as middle for fresh say ya ware nko ade a e ma ne nya barrier ma wo fro wo mo mbesiesie ne kama